Itua ria guthamia nyambo kuma mwaka-ini uyu wa kuma kaunti ya Kiambu kuingira kaunti ya Nairobi ni rirehete hahu na aikari makamendereria ikinya riri amuri mundu o wothe kuma tauni ya Nairobi no ahote kuingira tauni ino ya Rironi. Ni nyambo yagathikitwo na itemi ria guteithiriria hari kuhurana na gutamba kwa homa ya COVID-19 kuma kaunti ya Nairobi nginyagia kaunti iria cinyitithanitio ni barabara ya kuma Nairobi guthi Naikuru, na riu kuona nyambo ino ni thamitio kuma haha iragathikitwo mwena wa Rironi nginyagia itũra-ini ria Mathore mwena wa Lari. Aikari marauga kwaramia icigo iria andu mangiingira kwaya kuiga miturire ya ugwati-ini wa kugwatwo ni homa ya COVID-19. Kweheria road block na kumitwara haria ndinona giteithiririo nake. Ongera andu aria marero kuria hotspot yogera taru kundu ta Isiri Kawangware kwa ihinda riri ta ma release ma access go karu guthie kinya icagi-ini to the more marakuhiriria na goko the more marakuhiriria guthie na kura icagi-ini to mundu uyu riu nona before ni arari na bari ha Rironi no mundu ucio ni areka mathabu akona atire ndangima hathi kinya flyover thaa ici ingi ungijiga Kwa Mathore no thi kinya maguru kinya fly kieta as long as ndina bata wa guthi kinya kugu. Thirikari kweheria road block Rironi kumitwara hau gwa Plansire riu ni ta matukania andu kuma Plans na Nairobi riu ni hindi wagonjwa mekuingiha biu na gutukana nginya guku. Ona gutuika aikari ari muru ni marakenerera itua riri tondu riu no mahote kuingira Nairobi. Aria monjoragia na ngari cia ukui marauga guthamio kwa nyambo ici ni kwa mahingira guthi Naivasha undu uria ni gutha wira-ini wao. Muikari wa guko ni wambi kumugia mundu uria athia gutaringi ga shopping gake kuruta Kimende no amurituhiri maundu make. Mundu rauma haria Kimende agoka Limuru ringi aroka bengi no amurituhiriria tondu kuma haria riu guka hana taru ni tari kuma Kimende guka Limuru taru aroka bengi kana maundu maku ni ta kuma riu guku guthie na ni matuhutia handu hanene muno tondu riu nona tutingitwara athii itu Naivasha uria turamatwara kuma guku Limuru na twetikiritio kuma Limuru guthie Naivasha na Naikuru riu tutingihota kumatwara riu no tuigire ngari twetikirio kuma ha tuthi Nairobi satima na wale mwena uria ri marutire wira mwena. Aikari riu marauga matigitwo na ciuria cia kiria kingicungira nyambo ino ithamio ona thengia ukorwo thirikari ya migathikite ha ni gweteithiriria hari kuhurana na gutamba kwa homa ya COVID-19 na riu irathamio o riri namba ya arwaru irathi na mbere kuongerereka guku bururi-ini. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Kit Muthoni.